Kasi na lang na. Ay nahitubong sunog diri sa may driver control sa Dipolog. Nag-aswaso po ganina ni sila og tung dakong kalayo apan karon naabtan sa tong video medyo naugdaw na aso na lang ni og murag kaniya nakita ninyo nga ipasilita no sa tubig sa atong bombero ug daghang ting tao po diri nagtanaw ang atong pitsa karon Mayo 26 no Lunes Mayo 26, 2015. Oh, saya terkecil